zamura ibiganza nijo hawubwiriza nawe igihe cyawe nikigera uzatubwira ngo tuzamure akicyaka itagaza kirabana nimubeka abapepe y'Imana sema haleluya icyagatatu cya Petero na Yohana walikwenda huko kwenye hekalu wakakuta kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba chakula. Wakakuta kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba chakula. Yohana yitwaga ko ari umuhanuzi w'urukundo. Petero akitwa ko ari umuhanuzi wo kwizera. Kandi buri muntu wese yubahaga undi kucakora. Nono kubera kuko Petero wari ushinzwe operation yo gusengera amapepo n'abantu bari manganije mu buryo bwo kubesha mu bijanye n'icyacu. Karakazi ka Petero. Yohana kamaceceka. Nono ikitwishe kumaze igituza n'imisonga no kubitanu uwo musongo ugasohoka. Ni muzamura ibiganza. Sema hey! Juruwe.